bare menjongga jella, bare pej ketenan ke kuat ke khia na lor ki weda. Kakong amprin ling do kolong ba, kade ka hok jong menteri rang ba banthong, bat men penhap shuki yanoino. Hendrek lapan pa ka jing son lingo, bo menteri rang ba, uklam ke jok tien ai shwa ban penhap shuki no yaka. Kakong amprin habakren chinong to khubor mentagasngi, halor ka jing bam wan jongka ka jing pen bam smai ki menteri ki bathamai. Kapan pau ba kam shim la shakot nakata ka daw kam shim la poi shakate ka jalang pen bam smai. Kalau ong rupa ka party kelashu le lindat klam kanu ka selok henry kelashu pa ka shithi hakabana ka liang jangka kam shim la puli na mar ki don shibun ki shithi. Kakong ambrin gal ong ba hakapor pa ki khot yaka banya kun na ki election na ka party na East Shillong ki nong tri ka party ki da wan hadu hayeng banya selok henry menta lashu pa tang na ka shithi. Hakabai day baka jing shaw weng no nagashuki menteri kakong ambrin gal ong ba banya kren la snoleran Henry kan salai banyak kendu menteri rang ba ban jing shai ba halor kanu kan nongrem balaweng no yaka. Kalau ong ba kala kali no menteri rang ba hakapor ba kadon ka jalang snolem ha party office ba don kam nem ba kan let ka jalang ha Delhi jong baro ki menteri jong gatnat agriculture. Ba menteri rang ba ulong ba ka hab ban lek nang. Penban ha kasing ba bot kala yo message ha WhatsApp balaweng no yaka nakashuki. Ba kampan se ban pem no sha ka jalang ha Delhi. Kakong amprin gelong ru baka jinglong emle blaslam. Ayu kata ka boong menteri rangba na marba makaru kala job sansien ya ke election bad kala long senior baha. Te kasulong haka jiksa mo. Na marba klem dan bokren. Oh, te kajing kali kalong haka por bo piover. Ya ka MLA jong ka 16 is long dele election. Piwan mark man ka blok anya kan do. Pipan jing bed nomor nga te ngamla ban decide mga. Kadi ka blok jong ka decide ayunin le. Ting issues ngo kundet lingo pa la mo ban shuya. Be ala kamon. Tingring isu ong jat balaya don haka seng laya jon haka party balai tuan ya kana balai tuan ya keren sheng taba kumno pi le ya kata ke kumno pi communicate ya kata kumno pi pentip yang ya kata kalau ngisu kwa mentip syai nim kwa man ya that ya kajabo kajabanya lembah ka san jong kinong pathai ko bor nrei laba pikli yang apis ngokum no tinggi long haka lingok ke nama ke kan ke jengmut doni ni siling det nimtu nama klam ya keren te bangala betha bangala pentip pensua ngala kali arlaisen lek nanai kata kecing yalang jong kita ki agriculture minister serta sepo New Delhi lakali arsin laisin na mga layos ngo kata kajing yakana ayaw srok kabam sotho sothau shu ti andri turik mesta shaban net kajing yalang kaba ar kasi kaba ar jo kata kajing yalang haba ki ministers ki diban present ya ki observations jong ki hakmat jo sarkar India government of India hakmat menteri jong kari India tinggal ngeperkat ngomong ba ani nade sya bala sya trop trai ngadang don ka ikhtiar pemikiran kum ka menteri jong esi kalong bean kataru tinggal shu keli yaki waipat ki bedon ki bayajan berusian ka ka bejang lembak ka WhatsApp lemang tip tip tinrei ngong shu kum mo pidan Delhi city kali kadon sendiri nggak ngadon sendiri malah ya kenduk markeman bu menteri rang pak tengah keli dengan like nanai like kemno apa kelem long menteri syu sekecil lang jisa katakin kepor lah di bentuk tu wa makin kuat dengan ongkom syu mengakam kambe la benai pelong menteri yang iban ya kabang ni susah drop kelem dah ni ladap syam ya kata tika ke pak ta bangirong ka NPP ngila kali lupa te ngidang ya biang seniority ki ong biang te compare uba pli UCM imar udan haka kep ka bashir ke ngaptip ke ba ai pressure tang pato na ya thau thani ke kren bringin se kren po ye
Ini keren apa yang kita kikam. Kamdan ka ika people ay yang ngalay lapha sa dali. Nalik meeting kum ka agriculture minister. Mga kasni baka day ka main meeting banya keren ya kanan pakajula. Lalit pun kre bah. Bao mangidi banya tay kinong rap ngidi banya le katab lay pi ka sarkar katu ka scheme of insurance ka PI dari ba. Kibapuon kum kita ki issues ki bang lakwa on keren. Mechanization, technological intervention in farming practices. Kapag river uwi kayo benefit tambah kacing kalong claim tinringan like kumno siya kata kacing yalang mana hakatugas ni kikila don ya kaswering in ngamdan authority show kan like kum ka menteri jong kajala nama lade pen hiar syuki yang tengah suang balaj banlaj kum kini ki kijing jeruan rengi hapan pikir ada pikirli yang ngas kumno baka MPP ka parti ka bangadon menta kale kumni pis kumno ngong ipingan mai that iki kamye Sharon San kipat ba ay ngan credential yutra dasi undo pun sutu yang mamdon kamsho iki kentay do mangandup sa ngamtip tang baka tahi nomor ba Biar jitu bah kalau kau biar jitu bah bila sawin. Bangkeren la ngulek ranti tanpa kepercayaan teknologi kum kena semua. Dari kum mga ong niti yo nem yo ita kasiti. Lade banyak keren. Amang isu kuat bentip balik kalong kupto balik klaim ya keren syai balik klaim ya kana. Lek sigim don kamru ban ya kana ngamtip tingin saya ngamda kuat han ban le ban ya that ya ki kampo yente